Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Yana haftanız hayırlı olsun. Haberler informasyon takımı sonki hadiseler hakkında Oslep қалағында tarif etecek. Bugün programımızda. Qırımda Ақмешіт районының Сарайлы Қият көйінде ерлешкен концлагер Красный мемориалына кіріш бедава олажағы таздықланды. Кемер Бақшысарай сәкенлері үшін елбаш байрамлары да зияде қуанчлы oldu. Не үшін біздің мұхбирлеріміз білді. Бүгін Ақмешітте Афганистанда елек олған қырымларға бағышланған митинг болып кешті. Ялтаның 8-ci аяз деделер көрішінде Ялта Вяқияр шәрлерінің 30 тақымы іштірак етті. Бұл видео лихаларны бізім яйнымызда сейретіңіз. Керич кечеті аваға көре чалыша бұ ақта бүгін Денис Мудерлігінің матбуат қызметінде хабер еттілер. Керич паром кечетінің іші тікленілді ве ава шаретіне көре бежірілі. Тариф еттілер Мудерлікте. Ел көчлі олғаны себебінден паромлар Керич боғазында базар күні қатнамадылар, кечетінің іші бірқач саатқа тоқтатылды. Евел синоптиклер Қырымға ярамай ава яқынлашқан ақта тенбиелеген еділер. Қырымға бұйық императорлық альбомы қайты. Анда Александр II ве Мария Александрованың айлеви фоторесімлері кірді. Бұл артефакт бұтынлі жойылған деп сайлайды, ләкін шымды отапылды ве возрождение традиции адлы фонд-іле сатын алды. Альбомға Русия императоры ве инглиз қырал сарайларының азалары тасвир етілген 22 фотоның асыл нұсқалары кірді. Қыметлі экспонат Ливадия сарай музейіне теслим етілді. Мында о Қырым сакенлеріне ве мусафирлеріне тақдим етілежек. Это знаковое событие на самом деле. Есть же вещи, которые непосредственно принадлежат не только к дому Романовых, а вообще не касались непосредственно Крыма и этих зданий, в которых мы находимся, замечательных, этого дворца. То есть поэтому это знаково, что возвращается именно сюда. На мой взгляд, это будет интересно не только для крымчан, а для туристов, всех, кто будет приезжать, всех, кто хочет ознакомиться с историей царской семьи. Поэтому благодарим с большим уважением, то есть всем, кто принимал участие в этом процессе. Через год, я думаю, что вы приедете, вы узнаете, что действительно количество посещений и тех людей, которые посмотрели этот альбом, там превысит все разумные пределы. Қырым федераль мақсадлы программаның 11%-ны масраф етмеді. Бұл ақта Қырым Жұмхуриятының башы Сергей Аксенов Нәзірлер Шурасының топлашымында тариф етті. Оның фікірінше бұның субъектив, де объектив себеплері олды. Объектив себеплер бойынша вазифе бежергелерге низбеттен нәтижелер чықарылacak. Объектив себеплер бойынша қанунға деніштірулер кірсетілмек керек. Бұндан ғары о тариф етті ке Қырым президенті сайлавына көзетіжі оларақ векілер йолланылacak. Қырым елбашчысы әмді Жұмхурет чешіт мусафирлеріні қаршыламаға азыр олғаны ақта білдірді. Олар тек федераль меркезінің рұқсетіні алмақ кереклер. Есть много нюансов, будем садиться разбираться. Есть и субъективные, есть и объективные причины, по которым не выполнены мероприятия. Я считаю, что обжаловать любые действия может только участник торгов. Если человек не участвовал, заявку не подавал, все было в открытом доступе размещено, мы так далеко зайдем, по-моему. Так мы вообще ничего не сможем сделать. Бірден екі бұйық қаза. Ақмешітте юз берген yol қазасы нәтижесінде 4 инсан зарарланды. Демір yol районында Шевролет ве Опель арабалары чатышты. Зарарланған инсаларны машиналардан құртарыcılar чықардылар. Шатлар айтқанына көре қазаның себебі айдавжының диққатсызлығы әле бағлы. Веда бір бұйық қаза еді Қою районында. 8 инсан зарарланды. 3 балашымды реанимацияда бұлыналар. Керич-Кефе трассасында енгіл Шкода арабасы Ford Transit микроавтобусынен чатышты. Шымдық вақытта полис хадимлері тешкірулер кечерелер. Зарар көргенлер эпосы еді Қою район хастаханеге еткізілді. Қырымда Ақмешіт районының Сарайлы Қият көйінде ерлешкен концлагер Красный мемориалына кіріш бедава олажығы таздықланды. Бұна ұйғын қарар бүгін базар әртісі көне Қырым акиметінің невбетікі топлашылында қабыл етілді. 1941-44 сенелерде Қырым фашистлер еле ижғал етілген девірінде Ақмешіт районының Сарайлы Қият көйіндегі совхоз Красный концлагерінде 15.000 зиеде адам йоқ етілген адам.
Оларның арасында арби эсерлер, подпольщик, партизанлар ве тынч сакинлер, kadınlar ve balalar bulundular. Sabık konslager yerinde memorial 2015 senenin Mayıs ayında açılğanıdı. Kemer Bakçısaray sakinleri için yılbaş bayramları da ziyade kuvançlı oldu. Şehir memuriyatının binasında baxtlı insanlara mesken kurulup bitmesi için maddi yardım sertifikatları verildi. Tafsilatlar Nev Beti Kelefhamızda. Вот это вот одна из комнат, кухня, которая нужна, как говорится, для каждой семьи. Базер Бей kurulup bitmegen evini gösteri. Endi yanı evge koçmege isteyim dey. Uç balalı büyük ailege ana babalarının eski taraşlı evinde çoktan birli yer yetişmeydi. Да, было тяжело. Спасибо государству, вот помощь какую-то выделили. Это хорошо для нас, которые вот, не в состоянии был строить. Сейчас чуть помогли. Ev kuruculuğunu yekünlemek için bugün 12 adam maddi yardım aldılar. Bakçısaray memuriyetinde onlarını sertifikatlar ile takdirlediler. Onların arasında Bazer Bey, o evini Kırım'a kayıtkan son 20 yıldan beri kura. Bu vakit içinde endi ev divarlarını köterdi, damını kapattı ve kommunikasyonlarının bir kısmını geçirdi. Nevbetteki sonki basamak içki işler. Потихоньку будем уже комнатки осваивать. Надо делать потихоньку. Переходить уже, жить. Paralarını masraf etmek için 9 ay berili. Onlarını kuruculuk malzemelerge ve ustalarının işlerine masraf etmek mümkün. En mühimi ise hesabet vermek, hepsi paralar tek kuruculuk maksadlarga sarf edilmek gerek. Мы видели их глаза, что когда они получали, все говорили, что никто не ожидал, что такое может случиться, что мы когда-то получим, что это когда-то дождемся. Когда попросили даже им сказать слово, знаете, вместо слов было слезы. Понятно, кто-то доштукатурит дом, кто-то накроет крышу, кто-то купит окна, двери, но дом станет полноценным. Orta Karada maddi yardım 170 bin rubleni teşkil etti. Memuriyet xadimleri işandırğanlarına göre gelecek sene muhtaç vatandaşlarımızga da çok para ayırmağa tırışacaklar. Enver Ablaziz, Hasan Zevadinov, Millet için. Kırım köpürünün kuruculuğu Rusya'da baş vakıya oldu. Bu haqda soravının neticeleri malumat taşıy. Onu cemiyet fikrini öğrengen Umumrusiya merkez geçirdi. Soralgan adamlar için en büyük kavgalar Rusya cima takım 2018 sene olimpiyadasından çetleştirilgeni 12% ve ex-nazır Ulukayev'nin mahkeme ceryanı 11%. Bundan gari Rusiyaliler için yıl siyasetçi olarak Vladimir Putin kala onun adını 58% seslendirdiler. Biz ise Kırım sakinleri için 2017 senenin esas vakalaraq da sorap bildik. У меня ребенок родился. Вот это для меня главное событие. Мечеть строят день и ночь, да, я очень рад, то, что занялись этими делами, дороги делают. Немаловажно для нас, конечно, было то, что не пустили наших олимпийских игроков на Олимпиаду. То, что я посетил на Кавказе Безингер альплагерь, поднялся на хорошую высоту, закрыл второй разряд по альпинизму. Это самое большое событие для меня. Я вышла замуж. Очень интересную сделали площадь около центрального рынка. Это точно. Крым, соединение с Россией, с материком России. Ну и, конечно, для крымчан это самое главное, это будут выборы. Уровень жизни как-то подтянулся, поднялся. А у меня родилась третья внучка. Поэтому вся наша большая и так дружная семья пополнилась еще одной девочкой. Бүгін Ахмежите Афганистанда елі қолған қырымларға бағышланған абиде өгінде Афганистанға орду кірсетілігінің 38 сыйлығына бағышланған митинг болып кешті. Ось арби арқадашларына сайғы ве урмет көстермек үшін Афган ве башқа женклер ветеранлары келділер. Бұл женкте сабық Совет бірлігінің эпосы жүмкөретлерінден 14 bin арби вефат еттілер. Выразить вам сердечную признательность и слова глубокой благодарности за ваш ратный подвиг на полях сражений в Афганистане. Трудные, тяжелые дни декабря 1979 года вы встретили империалистов на ближних подступах нашей Родины. Вы совершили подвиг, который с годами будет еще величественнее.
Митингнын иштиракчылары Улуу Ватан женкинде Афганистанда, Чеченистанда ve дигер женклерде эляк олганларнын катарасына сүкүнет дакасы эле андылар. Топланганлар хатыра ишаретине чечеклер койдулар. В Афганистане погибли мои товарищи. И мы каждый год всегда сюда приезжаем и отмечаем День памяти. Yüzlerce kar kızlar ve ayaz dedeler Yaltada 15 kiloluk tortının dadına aşağı baktılar. Yalta'nın 8. Maruz Parad yürüyüşünde Yalta ve Akhyar şehirlerinin 30 takımı iştirak ettiler. Şehrin yalasında ayaz dedeler ve kar kızlar, küçük ve büyük Santa Clauslar ve diğer masal karmaları kezindiler. Olar eposu büyük yılbaş bayramının kısmı oldular. Bu sene yılbaş lokatsiyalarına yani 4 metrelik ayaz dedege 3 metrelik kar kız koşuldu. Bu günü şehir yalasında emde ayaz dedenin kabulhanesi çalıştı. Anda istegen bir kişi harlavlar ve tilekler ile mektup yazabildi. Bundan gары şiir айтмақ, türkü yırlamaq ve hatıra foto çekmek imkanları da oldu. Прежде всего хочу поздравить всех наших жителей, всех гостей нашего города. На самом деле событие, участниками которого мы сейчас являемся, стало уже традиционным. 8-й раз проводится Мороз-парад. Количество команд растет, количество участников растет. Достаточно посмотреть на лица участников и гостей этого события и увидеть, какие эмоции их переполняют. Я считаю, что такие мероприятия только повышают нашу привлекательность нашего города, несут в себе теплые эмоции, хорошие впечатления, заряжают позитивом на будущий период. Yanın yılğacı az vakit kaldı. Etrafta endi bayram muhiti hüküm süre. Kırım Odeslik Pedagogika Üniversiteti de istisna değil. Bezetilgen narat, ediyeler, yırlar ve Kırımda yaşayan çeşit halklarının oyunları. Bular eposu beraberlikte bayram keyfini yarattı. Bayramını teşkil etkenler kayıt ettiler ki, Yarımadada yaşayan halklarının muhabbetligi, bir-birimizge gösterilgen urmet, bir bayramını yaraştıran. Bundan gari Ahmetjit şehir memuriyeti Kırım sakinleri için böyle unutulmaz ve parlaq konsert geçirilgeni için Ali Okuf yurtının rektoruna Çingiz Yakubovga ve üniversitet rehberligine teşekkürler bildirdi. Это мероприятие инициировано национально-культурными автономиями, местными, городскими, и проводится при организационной поддержке и при финансовой поддержке администрации города Симферополя, в частности, отделом по межнациональным отношениям. Естественно, это мероприятие вносит огромный вклад в развитие межнациональной сферы в Крыму и, в частности, в городе Симферополе. Ahmetjit rayonunun Bulganak köyünde boks boyunca turnir geçti. Ahmetjit rayon memuriyetinin yol başçısı kubagına geçirilgen tedbir Oca İdmanji Arsen Osmanov'nun hatarasına bağışlandı. Bu insan 26 yaşında elak olğan edi. Onun idmancılık faaliyeti devamlı olmağına bakmadan o onlarca sporçularını terbiyelep yetiştirdi. Yarışlar yarımadamızın çeşit koşularından kelgen 100'den ziyade sporçularını toplandı. Biz eminmiz Osmanov Arsen kaldırgan talebeleri bugün on yapkan işlerin devam eteler ve nasıldır çok onun kalgan talebeleri endi büyük ustalıkını kazandılar ve böyle kibik merasimler korsete ki hem sportla iştirak etken bizim yaşlarımız yaşayışta da bek birbirine yakın olalar, dost olalar ve her daim kol tutalar. En birleşsem bu turnir tradisyon olacak ve geçken senelerde, gelecek senelerde geçecek. Sayın mağdur aleyküm ve dalin, amin bir rahmet tutarım. Allah yardımcı olsun. Adetинче Koryshov dua ile başlandı. Bütün Kırım'dan aksaqallar ve cemiyet erbapları toplandılar. Bu insanların fikirlerini her vakit nazarda tutalar, onlarını hürmet eteler. Toplaşuvda Kırım sakinlerini rahatsızlagan meseleler haqda bildirildi. Bundan gayrı Ogdaki prezident saylavlari hakkında muzakere geçti. Onlar eminler bu vakıya Kırım Cumhuriyeti için takdir belgileyici olacak. Мы должны все, как общественники, как народ, выйти как один и проголосовать. Мы не должны оставаться в стороне. Наше участие
в государственном устройстве, это важно для нас. Мы живем в Республике Крым, и наше будущее все впереди. Yollarının tamir etilüvi, yol fenerlerinin yerleştirilüvi, gaz ve su ile temin etilüvi reabilitasiya kağıtı elde etilüvi. Bu Kırım sakinlerini rahatsızlagan esas sualleridir. Cumhuriyette infrastruktura inkişaf etilmesi için milyardlarla rubli ayrıla. Til ve toponimika suali de çözülüp başlana. Saq şehrinde yakın vakitları 25 koyunun tarihi adı yerleştirilecek. Koy kasabasının eski adlarını yazıldı. Biz gelişken son Allah kısmet etse olarını da koyacağımız. Sakta, sudakta, men belesem bütün Kırım'da koyacağımız öyle znakların niçin deseniz bu halkımızga bek mühim şey, bek gerekli şey. Bu prezidentin kararına gelişken şey. Kırım Tatar Millet telekanalının işi boyunca sözürsetildi. General müdir Ervin Musayev kaydetti ki telekanal faal surette çalışa. Yanı yılda yanı leyhalar ve yayınlar işleye başlayacak. Yılbaş akşamı ise teleseyircilerini Millet Minligi dep adlandırılgan bayram konserti kuvandıracak. Естественно, старейшины Крыма, имея большой жизненный опыт, предложили правильные рекомендации по работе телеканала. Мы будем продолжать сотрудничать со старейшинами, учитывать их мнение, пожелания, для того, чтобы телеканал приносил им положительные эмоции и радовал наших телезрителей. Koryuşov'un esas mevzusu gelecek prezident saylavlarında iştirak etu oldu. Episi toplanganlar saylavlarda aktif iştirak etmege ve öz gражданлық noktayı nazarını bildirmege çağırdılar. Обязательном порядке. Наш народ должен участвовать на этих выборах, независимо от того, что было, что есть. И этим мы должны проявить свою гражданскую позицию, что мы выбрали президента страны, и дальше, чтобы мы имели моральное, юридическое право обращаться к президенту, который изберет вся наша Российская Федерация. Koryuşov'un sonunda iş takımını teşkil etmek kararı alındı. Bu takım halkımızın meselelerini müzakere etip, hakimiyet vekillerinin faal çalışmağa, onların çözüm yollarını araştırmağa tırışacaklar. Gerçekten de bir komisya tuzup, bir beyanet olsun, gene de tekrarlap aytayım. Murat, bozumuzun pozisiyamızı korsatmesiz. Давайте tekliflerini üstünde çalışalım. Gerçek, bizim vakit az. Vakit kite. Biz joyamız vakitimiz. Yaşayış o gekte. Oğumuzda saylavlar, oğumuzda başka seçimler. Biz laf edeceğimiz mi, yok bizler yapacağımız mı? İş takımına endi cemiyet teşkilatlarının 18 vekili kirdi. Bu Koryuşov Namus Cemiyet Teşkilatı'nın teşebbüsü ve ile teşkil olundu. Sultaniye Istakayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Bu leliknin yanımız sonuna yettik. Gelecek haberler programmasına kaçırmanız. Men sizge iyi akşamlar dileyim. Görüşmek üzere.